Hak jingla ka Euro arhajar arpeu sau quarter final hapreng ka Austria Persia ke Turki. Haba pai syakring ka jingla ka Turki kala yo bat penki jar nengkong tang haki san penyo sekon lengbau mari demiral. Bat kane kadai ru ka gol ka bawan ba ar hak jing yo ban Thep koloi hak jingla ka European Championship. Bat dei lama kane ka shi gol baro ar teli ki ken hun ki klem la shu bat penki jar hadu bokot ka kelas Thep. Bad haga kela mit kata haga minit ke basan penyau ke Turki ke layo piang bat Thep eko gol ke ba ar ke jongka bad ia kene ke gol layo piang bat Thep lengbau Mary Demiral bad dei haga minit ke ban riu pun riu ke Austria ke layo bat Thep eko shigol lengbau Michael bad hadu bukut ke jingle kai ke rang ele kai ke Austria wala ki kham klan haga position Henry ki klem la shu ban sikuliang ia ke shigol jong ke Turki haga baga Turki kala job ia kena ke jingle kai round 16 da ar la kawai bari Rung sya ke quarter final haga sin ke balai haga wei par ke jingle kai apreng ke Romania Persia ke Netherlands aba pai sya ke jingle kai ke Netherlands kala yo ban penki jar ningkong tang haga minit ke ba arpeu lengbau Cody Gakpo badai lama kena ke shigol jong Gakpo ke Netherlands ke tam haga kelas Thep ta shigol lanon haba pai pat syaga kelamit abas dang jong ke kelamit ke jingle kai ga long mare khaj haka ba baro artli ki kenhun ki klemla bat ki jar badai hashwa ban kot syaga khandai peu minit kata haka minit ke ba pra peu lai udon yel malen ulio ban Thep ya gol ka ba ar nagmanta ka Netherlands bada hashwa ban kot ke jingle kai kata haka minit ke ba khandai peu plus lai umalen ulio yang ban Thep ya gol ka ba ar ka jong u bat ka ba lai nagmanta ka Netherlands badai lama gini ki lai goals ka Netherlands kalala bat belimsuk ya ke Romania da lai lanot agane ke jingla kai round 16 bari Rung sya ke quarter final bad kane kadai ru ka sin ka baningkong ba ke Netherlands kane Rung sya ke quarter final jong ke European Championship Hadien arpeu Snem kata nandu Snem arah jar sau